Sithanda ukubingelelana sonke umhlaba wonke jikelele samukelana kusifundo sethu salona leli iviki isifundo ngu-8 lapho esiyakutaditsha khona ngokuhlakanipha kwempilo yokulunga. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizakunxusa abangani bami esiyakuncedisana ukuphakula sona lesi sifundo ukubana labo balibingelele bese bezethula kuba ngoba. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana esifundweni saleli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu ngelinye ithuba lokuzohlala sihlaziya ilizwi lakhe. Mina ngingusibonene Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga umlimo osesihlanganisile futhi kwesinye isifundo okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Sizakhuleka singakangeni kusifundo sethu, kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngomuso wakho ongaka langamathuba osinika wona ukubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise, asichasisele ngcono lokho ofisa ukubana sibekwazi, ubususiphathisa lezimpilo zethu ziveze ukubana sike safunda sahlala ezinyaweni zakho. Sibusiseke sonke nxa siza kungena kusona lesi sifundo, impilo zethu zilungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga inkosi inhle izikhathi zonke. Kuyona le ikota silokho siqhubeka sikhangele amahubo. Namhlanje sizakhangela indaba yokuhlakanipha kwempilo yokulunga. Ivesi yethu indinyana ekwaziwa ngekhanda lihubo lika 90 ivesi ngu-12. Siza kuyifunda bese sethula lapho sihloko ukuthi kuyini esikutholayo kukhambelana isihloko sethu le vesi yona le sibalele nosi. Verse 12. Sifundise ukubala kuhle izinsuku zethu ukuze sizuze inhliziyo yenhlakanipho. Right. Kanti insuku zethu ukuze sifundiswe ukubala kuyini okulihlupho lensuku zethu? Sinanzelela ukuthi Maforo imhluko esiphila kizo zimfitshane kakhulu. Ungananzelela uNkulunkulu nguye kuphela owazi isiphetho kwasekuqaleni. So lapha sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asifundise ukuthi siphile kwangazathi siyakwazi isiphetho singapha kwakhona. Yes. Ukuthi sanganisazi isiphetho kaje. Ngigcizelela khonapho uhlupho olukhona kakhulu kathesi olwenza abantu baziphilela umathanda. Yes. Yikuthi abantu bacabanga ukuthi impilo yabo inde kakhulu. Yeah. So umuntu angahlela impilo yakhe elengqondo yokuthi usesele impilo ende. Yeah. Akayenze izinqumo eziqondileyo. So isifundo silapha ukuthi sisibonise ukuthi hayi vele insuku zethu zimfitshane emhlabeni. Yes. Ngesizathu sokuthi impilo yomuntu imfitshane kumele senze izinqumo eziqondileyo ikakhulu kwesaba uNkulunkulu. Yes, siphile njengabantu abalungileyo abalenhlakanipho. Angithi phela abantu abalenhlakanipho mhlobo usengeza lapha bayawela yini ezonweni? Siyabonga Maforo. Mana ngiqale ngithinta ukuthi ngifithize lokho okukhulunywa nguGatsheni bese ngiphendula lokho okubuzayo. Ukuthi isifundo lesi mina ngisibonga ngokuthi sibuya ngesikhathi lapho kukhanye ngani ukuphila ngokulunga kuyibuthutha obumangalisayo. Kungani kungalungi kuyiyo inhlakanipho. Kodwa isifundo lesi sizasambulela ukuthi njengoba sokuthinta ukuthi insuku zethu zimfitshane kakhulu, bekufanele ukuthi ukuhlakanipha kube yikunanzelela indlela esiyimakelwe nguNkulunkulu okufanele sihambe ngayo ngoba isiphetho sempilo zethu singazazi. Kulokho umbuzo ulethayo impilo yokulunga kayisisusi ekuthini siphila kuplanet Earth owele esonweni futhi osemandleni kaSathane okulenhlupho lezilimo. Kodwa isilethela ukuthi sinjalo silenhlakanipho yokuphila ngokulunga siyangene kulingweni.
sisekulingweni sinjalo sifanele ukumaintaina lokwala sisekulungeni. Yes, siyabonga kakhulu. Angithi phela so kuyatsho ukuba nasihlobo esithandekayo impilo esiyiphilayo nxa singakhetha ukuhamba ngokulunga sivikelekile ezonweni ezinengi. Siyangena yebo ekulingweni kodwa sivikelekile. Umlimo uyathungamela. So inkuthazo ekhona namhlanje yikubana asiphileni impilo yokuhlakanipha. Sikhethe ukuhlakanipha sikhethe impilo yokulunga. Ufuna ukwengeza nozi? Bengicabanga khonapho Maforo ukuthi kwezinye izikhathi uNkulunkulu uyavuma ukubana silingwe singene esikhathini ezizamazamisayo kumbe ezithestayo. Khonokho kusilungele ukuthi izimilo zethu zakheke zibe yilokhu uNkulunkulu akhangelele ukuthi zibe yikho khona. Phakathi kwezinto zonke esidlula ikakhulu sigcizelela indaba yokuthi izilingo sizahlangana lazo. Ukuhlupheka sizahlangana lakho. Phezu kwakho konke siyakhe kusakhela umbuso kaNkulunkulu ozayo. Siyabonga. Right. Sizaqhubeka ngesifundo sethu. Kulona leli viki sifunde ukubana kanti uNkulunkulu ukhangeleleni ezimpilweni zethu. Kuyabhadala yini ukugcina imiyalo kaJehova? Sizakhangela lapha ihubo lika 119. Sike sigijime kuhubo lika 119. Yilo lide kakhulu angithi le? Yes, Psalm 119. Ulama verse 170 angithi? Yes. Now sizakhangela lapha uPsalm 119. Sike sikhangela uverse ngu1 lo2. Verse 1. Babusisiwe labo abandlela zabo zingelansolo. Abahamba ngomthetho kaJehova. Verse 2. Babusisiwe labo abagcina imilayo yakhe abayidinga ngenhliziyo yabo yonke. Babusisiwe sihlanganise la akukhangele uverse ngu161 ku chapter efananayo. Uverse ngu161 usiya ku168. 161. Ababusi bayangihlupha kungela sizathu. Kodwa inhliziyo yami iyaliqhuqhela ilizwi lakho. Isithembiso sakho siyangithokozisa ingathi ngumuntu othole impango enkulu. Amanga ngiyawazonda njalo ngiyawenyanya, kodwa umthetho wakho ngiyawuthanda. Ngikudumisa kakhombisa ngelanga ngenxa yomthetho yakho elungileyo. Kukhulu ukuthula abalakho labo abathanda umthetho wakho. Kalukula lutho olungabakhubekisa. Ngiyilindele insindiso yakho, O Jehova, njalo ngiyayilandela imilayo yakho. Right. Nanka amavesi siyawahlanganisa la mavesi gatsheni mhlanga mandlo lapha siwahlanganisa ukugcinwa komlayo kaJehova kulezibusiso bani kusinceda ngani kuyini esikuzuzayo ngokugcina imilayo kaJehova. Siyabonga Maforo. Mina ngifisa ukuthi ngiyisuselela ekuthini vele kungani uNkulunkulu esinika umthetho. Alright. Yeah. Umthetho kaNkulunkulu uyindlela yokusakhela isivikelo. Kunjani? Right. Ngike ngacabanga ngifunda isifundo lesi ukuthi impilo le kade siyitsho eyokulunga siqalisa isifundo la ukuthi kwesinye isikhathi siyacabanga ukuthi impilo yokungalungi iyo inhlakanipho. Iwe abantu abaphila impilo yokungalungi besibone ngani bavulekile bahlakaniphile. Kodwa ungananzelela khona lokho kubuya lapho kwavela khona isifo ukuthi uSathane lapho efakelwe umthetho ahlawale ukuthi yena ngake aphile ngaphansi komthetho. Kodwa umthetho wangokuprotecta yena njani. So impilo yokungalungi impilo yokwala ukuphila ngokwentando kaNkulunkulu. Kodwa ngithanda ukubonga ukuthi lapha kulezibusiso uyabona ukuthi umhlabeleli lo uthini. Uthi yena uyalithanda ilizwi likaNkulunkulu futhi uyawuthanda umthetho kaNkulunkulu. Kodwa ngicabanga Maforo ukuthi akubuyi akusona imvelo yomuntu ukuyithanda intando kaMlimi lokuyifuna ukuyiphila.
kodwa kuza last week ukuthi into esithini isifundo esimangalisayo esokuthi kudingakala ukuthi inhliziyo zethu zidalwe kutsha ngoba thina ngokwemvelo siyayala intando kaMlimu njengoba uSathane wayala ekuqaleni. So nxa sokunjalo sidinga ukuthi siye kuNkulunkulu asilungisise, asitshintshe, asiguqule, afake inhliziyo ezintsha eziyuthandayo umlayo wakhe. Yikho kuzaba possible ukuthi siphile impilo yokulunga ngaphandle kokuthi siguqulwe izimilo. Umthetho kaNkulunkulu uzakhanya uyiyokho usisinda futhi sibone ngani uyasenqabela lokho esithi ukuthokoza and yes kodwa kudinga ukuthi bazalwane siye kuNkulunkulu ukuze sihlabelele njengale umhlabeleli bekudinga ukuthi inhliziyo zethu zidalwe kutsha singafihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni zethu zathokoza ngokuliphila. Ukugcizelela lapha okutshiwo uMrs Mhlanga kulezibusiso eziningi okunye kwakhona ngesingakunanzeleliyo ikakhulu nxa sikhangele indaba zezempilakahle. Abanye abantu basebenzisa izimali eziningi ukudinga impilo kodwa nxa uNkulunkulu uyakuvikela ezintweni eziningi eziyimikhuhlane. Uba lokuthula futhi enhlizweni yakho lanxa umhlaba ulolaka kukhanya izinto zingahambi kuhle. Uba lakho ukuhlaliseka emoyeni wakho ngenxa yokubana ulalele umthetho kaNkulunkulu. Ziningi izibusiso ezikhona ekulaleleni umthetho kaNkulunkulu. So gatsheni uthi kuyabhadala ukulalela umthetho kabani bayethu kaNkulunkulu. Mandlo mina nginanzelela ukuthi imithetho kaNkulunkulu le isivezela intando yakhe. Izikhathi eziningi ubudlelwano bethu loNkulunkulu singabakhe ngokudalwa sibe ngabakhe ngokuhlengwa. Nxa sokuxabana asisakuthola ukuthula ade kuthintwa ngumfowethu lapha. So singabakwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani okusemthethweni wakhe sikwenze kuyasinika ukuthula esingeke sakuthola ngitsho lokuyahlala efollows lapha. Madoda indaba enyelethwayo indaba yokubana umthetho nxa siwugcina siba ngabantu abangela sici. Ungaba lo Exodus ngo12 verse ngo5 yayiletha indaba le ukuthi umnikelo umele ubuye ungela sici. uRoma ngo12 verse ngo1 bese sithi imizimba yethu simele siyigcine njengemhlatshelo angithi phela iyimhlatshelo rather iphilayo angithi phela engela sici. So thina njengamalungu ebandla njengabazalwane njengabantu esilaleleyo sikhanyelelwe ukuba lempilo elobudlelwano loNkulunkulu. Nxa kukhulunywa ngokuhamba ibala leli lithi ukuhamba loNkulunkulu litshoni lithi umuntu oyenzani asithi ubani uhamba loNkulunkulu ngumuntu olalela uNkulunkulu. Umuntu ongeka yenza lutho uNkulunkulu engekho izinqumo zakhe zonke kayenzi lutho vele engazange wanxusa uNkulunkulu. Kunjani ngamafitshane umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu nguye umuntu ohamba loNkulunkulu. Right. Yes. Abantu nxa bethiwa bahamba bonke ngabantu abalobudlelwano, abantu abathobela intando yomunye komunye. Sike sikhangele indaba le. Kanti ukugcinwa komthetho sithini? Yikwenza njani? Ngesikhiwa babathi kuba legalistic. Yiko yini esikhuluma ngakho? Nxa sikhuluma ngokugcinwa komthetho. Kuyini okukhangelelwe? Ndlo. Ngizwisisa ukuthi nxa kufanele sigcine umthetho kulomnye umlobi obhala mhlobo athi lo ozama ukugcina umthetho ngawakhe amandla uzama into engeka ayenelisa. Kusitshoni kusitsho ukuthi intando kaNkulunkulu sike sathinta ukuthi imvelo yethu vele kayithobeli intando kaNkulunkulu bekudinga ukuthi sizuze amandla avela phezulu. Yikho last week emphasis yethu ibivelise ukuthini kufanele umusa kaNkulunkulu yolamandla okusiguqula nxa sivuma ukuthi uNkulunkulu aphile phakathi kwethu. So yikho umlobethe ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni. So kabe sokusitsho ukuthi akuseyimi engiphila anti uGalatians 2:20 uyavuma ukuthi ngibethelwe kanye loKristu. So sifika esigabeni lapho mina ngingasathwala ngichecklist eyokuthi outwardly lokhu ngikwenzile lokhu ngikwenzile kodwa ubuNkulunkulu lentando kaNkulunkulu kuba imvelo yami kuthiwa we become partakers of the divine nature ukuthi uJesu abides in me.
uNkulunkulu uhlala kimi, so osephila kayisimi kodwa uKristu nguye oselawula impilo. Yikho ngiyithanda kuPhilippians 2:13 umpostoli Paul abhala khona ukuthi kunguNkulunkulu osebenza kini ukuthi lenze. So ukugcina umthetho must stem from the heart, ehlezwi nguNkulunkulu, elawulwa nguNkulunkulu. Singakuzama sisukusela ngaphandle kuzasehlule. Yes. Yikho kusehlula ukuthi ufuna ukuzigcinela umthetho. Angithi vele ngigcizelela khonapho. Sizananzelela ukuthi lona leli ilizwi ukuze umuntu ayenelise ukuthi agcine umthetho kaNkulunkulu njengoba ekhulumelisa uMrs Mhlanga. Ilizwi kufanele ukuthi liphile emuntwini. Ukusibisela ekuthini kufanele sibale ilizwi likaNkulunkulu. Yes. Njengabantwana bakaNkulunkulu kumbe siyakhonza kumbe kasikhonze ilizwi likaNkulunkulu kumele silibale ngoba yilo ilizwi elizafinyelela inhliziyo liguqule. Ilizwi lonlele laphefumulelwa ngumoya oyingcwele lilamandla okuguqula impilo. So umuntu engazisondeza khatshana lelizwi likaNkulunkulu inhliziyo izayela lokho ibuswa yisono. Alright. So sorry bengicabanga ukuthi umsoqedle but ngibona amandla kulokho okuthintayo ukuthi ilizwi intando kaNkulunkulu okumele sihambe ngayo. Uyabona ukuthi nxa lingasafundwanga kuzaba nzima even ukuthi simelane lezilingo. Sivumile ukuthi labalungileyo bayalingwa. Yikho uJesu phela anqoba ngakho laphana elingo, wanqoba ngelizwi. So ibenefit okunye silakho laphana ukuthi nxa ilizwi likaNkulunkulu silifihle enhlizweni yethu liyasikhanyisela. Antu verse uSams lesifundileyo u119 ungafika ku105 ithi liyakhanyisa. Umuntu okhanyiseliweyo kukalutshwana ukukhubeka ukuwa njalo njalo. So ilizwi leli lisinika ukuhamba lokunqoba ezilingweni. uJesu wayenza wanqoba ukuthi nxa isilingo sasivuze sithi guqula amatshe la kube isinkwa abe sesithi kulotshiwe. So nxa ilizwi lifihlwe enhlizweni sizakwenelisa ukuyiphila impilo yokulunga ngoba sihlangana le temptation simelana layo ngelizwi. Beautiful. Siyabonga. Usithintile uSam 105 uthi liyasinceda uverse 105 sorry 119 ukuthi sinqobe la ithinta indaba leyo ukuthi uKristu vele wanqoba njani. Ungakhanyela uMateyu 4 verse 1 to 11 kwakulilizwi anti kunjalo nosi ubufuna ukuthini ngano. Mina bengifuna ukuthi ngezikhathi zokucina isikhathi esiphila kiso uzananzelela sokulokuhlangana phakathi kokuright lokurong. Yes. Izikhathi eziningi uzathola into engekho right isithiwe yaba i-right. Alright. So leli lizwi lelizasisiza ukuthi siphile njengabantu abahlakaniphile uhlubona ukuthi iBhayibheli lithi yikho okuright yikho kusilungeleyo. Kukhulu okwenzakala ngezikhathi zokucina kuyahlangana. Angithi phela hayi siyabonga ilizwi ngumkhomba indlela elizasitshengisa ukuthi siyanga kuyini esimele sikwenze. Ake sikhangele indaba le sithinte ku memory text ukuthi sifundise ukubala insuku zethu. Angithi phela uSamu 90 ake ukhangele uverse ngo11 to 12. Verse 11. Yes. Ngubani owaziyo amandla olaka lwakho na? Yeah. Ngokuba intukuthelo yakho inkulu njengokwesatshwa okukufaneleyo. Sifundise ukubala kuhle izinsuku zethu ukuze sizuze inhliziyo yenhlakanipho. Right. Ungaya kuPsalms 103 iverse ngo14 usiya ku16 lo Psalms 102 iverse ngo11 ufike ngathi uqala 103 verse 14 usiya ku16. Ngokuba uyakwazi ukuthi sibunjwa njani. Yes. Uyakhumbula ukuthi siluthuli. Umuntu yena izinsuku zakhe zinjengotshani. Right. Ukhula amemetheke njengembali yeganga. Umoya uyayiphephetha ihle inyamalale. Indawo yakhe ingabe isayikhumbula lanini. 102 verse 11. Verse 11. Ufithizela indaba efanayo. Yes. Izinsuku zami zifana lesithunzi sakusihlwa. Ngiyabuna njengotshani. Right. Nansi indaba sihlobo zami. Kanti vele umuntu uyini? Isiphetho somuntu siyini?
Umlobo uveza ukuthi umuntu uluthuli. Right. So usivezela ukuthi impilo yomuntu imfitshane kangaka. Kangaka maforo ukuthi nxa siyiqathanisa lephakade. Right. Yikho uJobe 14 ebhala ngokuthi uverse 1 lo verse 2 wakhona. Uthi impilo yangikhona imfitshane njalo. Anti ungabala uPsalms 90 lwanothe sifundisa. I think uverse 10 okhuluma ukuthi hayi vele 70 years kumbe ngayo. Kodwa uJobe abesesithi zingako vele zimfitshane zilenyembe zigcwele ubuhlungu zigcwele usizi. So umuntu uyikhonokho. Fana leluba liblumile kathesi umzuzwana olandelayo selibonile. Fanana lenkungu ekuseni kuyavuka ithe ilanga lingathi akusela lutho. So khona lokho bekumele maforo kusincedise ukuthi kuthube lifitshane esiliphiwe uNkulunkulu emhlabeni. Bekufanele ukuthi inhlakanipho isenze senelise ukuwasebenzisa lawo malanga ngokuhlakanipha siphilela uNkulunkulu. So ngamanye amazwi akutshoyo lapha uMrs Mhlanga sokuzibaliwe ngenxa kubana zibaliwe asiphile nini ngokuhlakanipha simdinge nini uNkulunkulu. Simdinge uNkulunkulu kasakhanga omunye umhlabeleli uthi kasakhile impela lapha emhlabeni. Ngibona ngani yona le ngqondo kufanele ukuthi bekhona ebantwini abantu la nxa sikwazi ukuthi kasakhanga impela kodwa abanye eqinisweni sebesihlabela ingoma kodwa sakhile. Yikho ke singazihluphi ngomuzi ozayo. Umuzi ozayo ulungiselelwa njani? Ngokutshiso nomuntu akhetha uJesu esaphila abe sencedisa abanye futhi ukuthi bathole uJesu. So yiyo kuphela into okumele siyenze ngempilo emfitshane esiphiweyo. Right. Nozi vele wena nxa ukwazi ukuthi isikhathi olaso sifitshane sokwenza ulutho kukunceda utshintsha njani indlela oyenza ngayo izinto. Nxa ukwazi ukuthi I have limited time kumbe ngesikhathi esifitshane sokuthi ngiye lapha kumbe uvakatshile uye kwelinye ilizwe kodwa ngeviki eyodwa kodwa kumele ngithinte indawo zonke lezi. Kuyini ozakwenza nxa ukwazi ukuthi loba yini kumbe kusesikolweni nxa ukwazi ukuthi isikhathi sakho sifitshane wenza njani? Nginanzelela ukuthi nxa ngikwazi ukuthi isikhathi sami sifitshane ngizayenza zonke izinto ngamandla ami la ngenhliziyo yami yonke ukuthi hlezi ngingalitholeli ithuba ukuthi ngiphinde ngibuyelele futhi. Sikwenze ngokuphangisa ngithi phela. So right Nozandi ukuthinta something ukuthi ugatsheni uthinte ukuthi kwesinye isikhathi ungani siyami singaba lapha. Kulomunye umuntu angisakhumbuli kahle ukuthi umhlanga wayefuna ukuthengana wasethi hayi lokhu ngani akugcina ngafuna into elastayo. Umuntu lwana wayethengisa wasembuza ukuthi wena uyalasta yini? Yayibona indaba. So ungakhangela amaforo ukuthi even amaplan esilawo ungani silapho kwethuba elide. But unozuthinta ipoint eqhakathekile ukuthi isiphetho sezinsuku zethu akula muntu osaziyo sona. So kulomcabango enguthanda kumaHebheru ngento kaAbraham ukubizwa kwakhe kuthiwa he dwelt wahlala phakathi kwamatende lo-Isaka loJakobe ngoba wayekhangela umuzi. So bekumele sizwisise ukuthi lapha emhlabeni siyizihambi. Indlela esicabanga ngayo, indlela esenza ngayo, indlela esiplana ngayo bekumele sizwisise ukuthi anytime impilo yethu ingama ende siready ukuthi siyabonga isihlobo zami indlela lokuchaza ngayo ukuthi asazini ukuthi sibale insuku zethu ngoba zimfitshane zigcweleni futhi usizi. Uthini lapha uJohane ngu1 verse ngu29 sorry lo Johane ngu3 verse 6 uthi nxa sikwazi khona lokho sikhangele ngamehlo engunaphakade u3 ngo16 kumbe ngo129 ngaqala nga verse 29. Ngelanga elilandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye wathi, khangela nansi imvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba. Right, u3:16 esimjwayeleyo. Lapha uJohane uyaveza ukuthi hayi loba zimfitshaniso ukhona kubangelwe yisono ukuthi zibe njani zibe mfitshane balo 3:16 bese sixoxa la. uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuye angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Katsheni
singasusa uJesu kuyiquation le, singasusa uJesu empilweni zethu. Impilo yethu lomutsho yini? Kulethemba yini nxa siphila kungela Jesu? Nxa uJesu singamkhipha impilo yethu kayilathemba ngoba njengoba sitsheliwe lapha kumavesi akhulunywe lapha ukuthi impilo zethu zimfitshane. Kutsho ukuthi impilo yethu iyabe imfitshane sizafike kufeni, kodwa nxa uJesu engekho akusela themba le resurrection. Alright. uJesu uba lithemba kithi ngoba kulempilo ngangale kwempilo le esiyiphilayo, ngangale kwethuba. So uJesu nguyena lo uJesu okufanele ukuthi simdinge ngethuba elifitshane lona leli sisaphila ukulungiselela impilo ezayo. Right. Yes. Singathemba kuphela uJesu. Ke sikhangele la indaba yokuhlola kukabantu bakithi kwenkosi, umhloliso yenkosi. Sikhangele lapha. Ungakhangela ihubo leli u81 ngiyembuze uNkulunkulu uyalinga yini abantu? Hayi, uNkulunkulu kalingi abantu, olinga abantu nguSathane, kodwa uNkulunkulu uyahlola. Sure. Uyafaka esikalini, ahlola isimilo somuntu. Akuvivi. Yeah. Aqondise. Njengegolide ufakwe emlilweni. Right, sike sikhangele lapha. U81 verse 7 to 8. Verse 7. Ekuhluphekeni kwenu lamemeza mina ngalikhulula. Ngaliphendula ngiphakathi komdumo wezi. Ngalilinga emanzini aseMeriba. Zwanini, hawu bantu bami, mina ngizalixwayisa, aluba lingalaleli o Israel. Verse 11. Kodwa abantu bami kabangilalelanga, uIsrayeli wala ukungithobela. Right. Singabala singemakhaya even verse 13. Sike sikhangele indaba la eMeriba. Kanti kwauhamba njani? Umhloliso lo bawupasa yini abantwana bako-Israyeli? Abantwana bako-Israyeli sinanzelela sebefike kuleyana ndawo sokungasela amanzi okunatha. Yes. Basebe khohlwa ukuthi uNkulunkulu yena lo nguyobavulela indlela ku Red Sea. Right. Baqalisa ukuthandabuza ukuthi uNkulunkulu sengabanika futhi amanzi ani okunatha bewathole. So ngamanye amazwi bathandabuza ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukubana ebanike konke abakudingayo noma isiphi isikhathi. Alright. Yeah. Uyenelisa uNkulunkulu. Kulezigaba yini mhlobo oyakufike khona ungani usufike eMeriba impilo? Kakhulu lapho uNkulunkulu omphumputhu ungamuzwa. Ucabanga ukuthi kasekho. Ya, ngiyakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe emuntwini lemuntwini maforo. Sikhulumile ukuthi tempt kodwa uyabehlola ngoba uyabekhangele izimilo zethu afuna ukuthi azilunge azilungisele umbuso. So kulezinto umlimo avumayo ukuthi singene phakathi kwazo ezibonakala kithi zibuhlungu kakhulu. Yes. Futhi zingane zisusa ithemba empilweni. Right. Uyabona ukuthi akulula, kudinga umuntu ohamba loNkulunkulu. Uyakhuluma ngendaba yokuhamba loNkulunkulu ukuthi nxa usuphakathi kokulingwa, usuphakathi kokuhlolwa njengo-Israyeli, wayehambe loNkulunkulu emhlabathini owomileyo. So kule nkambo esilayo mhlobo eyokufelwa. Kwesinye isikhathi umlimi uyavuma ukuthi asuse othandekayo empilweni yakho. Kodwa kikho konke izinto zisebenzele buhleni. Njalo iBhayibhili sivutshela ukuthi uNkulunkulu kufanana legolide mhlobo elifakwa emlilweni. Kunjani? Liyikhumbula ikota lesake sayifunda liyana esithi in the furnace. Yeah, phakathi kwe-furnace. Yayisithi kule isifundo esasifunda esokukhweza umlilo. Liyikhumbula ya ukuthi kwesinye isikhathi uyabasemlilweni ubone ngani akuse. Kodwa uNkulunkulu uyabefuna ukusebenzisa imilo sami lesa ukuze kutshe isono sifi impela kusale isimilo esipheleleyo. uJesu onguyolinda ifurnace nxa ekhangele
abesebona isimilo sakhe sireflecta. Alright. So usathane uyalinga. Umuntu olingayo ulenhloso embi. Right. uNkulunkulu uyahlola. Right. Uhlola elenhloso enjani? Enhle ezimilo zethu. Indaba ngezimilo ngiyathanda indlela akubeke ngayo Mrs. Mhlanga lapha. Ukuthi uNkulunkulu ayabe kujongile ukuthi kube lokunye okuchayo kithi la. Ukuze kusale isimilo sikamani? Esika Kristu. Ukuze kwabekwa lapha esifundweni indaba kaJoseph. Sekhumbula indaba kaJoseph abafowabo bayamjikela emgodini, uyathathwa abe sentolongweni kwesinye isikhathi simthola esese palace. Yeah. So into eqhakathekileyo ukuthi sikuzwisise ukuthi uNkulunkulu nxa evumela ukuthi izinhlupho zisehlele kule njongo enhle yokuthi isono sife, izimilo zethu sinjani zibazwe. But isikhathi esiningi thina sifuna ukuhlala ku comfort zone as a Christian. Sesikhohlwa leya ivesi ekuthi ekuJob chapter 14 verse 1-2 impilo yomuntu emhlabeni njani imfitshane njalo igcwele usizi. Iphathi leyo usizi ngani kasifuni comfort kuphela. Sifuna icomfort. Kodwa uNkulunkulu uyavuma kwesinye isikhathi ukuthi sidlule ezintweni ezisivivinyayo akudingayo yi-character kaJesu kithi. Uyakwazi ukuthi Gatsheni nxa uthinta njalo bese ngibuza ukuthi isifundo sethu sikhangela ukuphila, ukuhlakanipha kokuphila impilo yokulunga. Kunjani? Yes. Ukuthi siyavuma yini ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ngoba i-righteous life ikuthobela intando kaNkulunkulu. Siyavuma yini uNkulunkulu nxa esesithi indlela iqume emlilweni kumbe indlela iqume emeveni kumbe sesisuka kuNkulunkulu ngoba ikukabili. Abanye bathi amanzi abilayo ayasofthena maforo i-potato and ayenza i-potato libe buthakathaka. The same amanzi afananayo abilayo abesehadeni egg. So kwesinye isikhathi siyafika lapho esivuma ukuthi siyabaleka entandweni kaNkulunkulu ngenxa yokuhlolwa lokhu. Alright. Simflathela uNkulunkulu maforo lenhliziyo zethu zibe hardened ukuthi ngike ngaba lomunye umngane wami ubentshela esithi yena ugulelwa ngunina empilo sithi vele church ngicina uhamba ngoSeptember vele uNkulunkulu ngicabanga ukuthi wangikhesa vele uNkulunkulu angisamfuni. Uyakuzwe ngikutsho ukuthi uNkulunkulu nxa ehlola efuna ukuthi kumbe ukungabekezeli kumbe ukungamethemba okupheleleyo kusuke kithi kwesinye isikhathi khona lokho kuyasisusa duzane loNkulunkulu. So inkambo leyo ibisithi ukuhlakanipha yikuba le bigger picture. Yazi ngize ngicabanga uJobe ukuthi ngaphansi kwelanga ukhona yini oswake wahlona njengoJobe. Ivesi yalithi indoda yayithembekile ilungile ixwayo kubi kodwa yangena sivumelene ukuthi abalungileyo bangena and so sidinga ibigger picture. uJobe even engayizwisisi akula mumo yonke esehlela sizayichasisa ngoba asingeke siyichasise ingqondo kaNkulunkulu ngathi. So okwethu ukuba le bigger picture sibambisa ithembiso lanxa lisemlilweni zakubalana linga alisoze lithi uNkulunkulu isibigger picture ithi ngiyakwazi ukuthi umhlengi wami ekupheleni uyakuma ngiza kumbona. So uNkulunkulu kasinike amandla okuvuma intando yakhe senziwe empilweni zethu kubuhlungu kumnandi ngoba sikhangela ikusasa asibekele yona phambi kwethu. Siyabonga. Nazi ne-additions. Nginanzelela khona lapho ukuthi iphutha elenziwa ngabantwana bakaNkulunkulu endulo kufanele thina singalenzi njengoba ethintile Mrs. Mhlanga lapha ukuthi kwezinye izikhathi kuyadingakala ukuthi sibe lokulalela okungela kuthandabuza. Kunjani? Simethembe uNkulunkulu njalo futhi sihambe ngendlela zakhe. Kwezinye izikhathi umuntu umthemba nxa usukhangela lokho ake wakwenza emuva. Ukuthi la nxa kungathi empilweni sendlule phakathi kwenkangala ngikwazi ukuthi phakathi kwenkangala yona le indawo emfaneleyo ngesikhathi sakhe uNkulunkulu uzangophila. Ungakhangela indaba yeMeriba lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uyaveza lapha ukuthi ekuhluphekeni kwenu lamemeza ngalikhulula. Khonokho kusinika isiqiniselo la namhlanje ukuthi nxa simemeza uNkulunkulu uza kusikhulula njengalokho ebakhululile endulo. Ngifuna ukugcizelela kulomhlabeleli othi yena nakuphi noJesu ngingahamba nje noma ngaze
angise ngaphi nxa uJesu ekhona konke kunjani kulungile konke kulungile so into kumele siye sabe yikuba sendaweni uJesu engekho haleluya ukuba sesibhedlela uJesu ekhona konke ku right Alright. ukuba sendlini uJesu engekho kuyingozi so into eqhakathekileyo yibukhona bukaJesu ivesi ithi yona nxa sifunda ngoJoseph and the Lord was with Joseph Elaye. so akasibeni lo Jesu isikhathi zonke Yes, esentilongweni wayelaye. Nxa yabala ngibuze maforo story ukuthi kukangaki zingaki izinto zethu esesizikhandile sizama ukubalekela intando kaNkulunkulu. right. Hayi khathesi thina eZimbabwe economy ayimanga kuhle. Yes. Asithi isikalo ukuhlolwa kube sokusithi uluza umsebenzi. Yes. Ungama yini? Kumbe sengiqalisa ukuyangena emadilini. Ama-deals asedrobheni maningi kakhulu. Ayenziwa futhi yithi esesaba uNkulunkulu. So ngiya ku-point yokuthi intando kaMlimu iyenziwa yini empilweni zethu lanxa ibuhlungu njani. Ngikhumbula uJesu ukuthi nxa esesithi inkezo yababa kodwa ngentando yakho ngizayinatha. So uMlimu kasinike lawo mandla awukuvuma intando yakhe yenziwe ezimpilweni zethu. Siyabonga bangani bami. Asithobeleni intando kaJehova. Angithi phela kukho konke ngabala testimonies for the church volume 4 page 146 uNcekazi yenkosi iyakhuthaza la ithi uJehova ufisa abantu abazamlalela bamlandele bengela mbuzo abantu abangalalanga abantu abaphaphemiyo kuzilingo zikaSathane so sithobe sithandeka isikhuthazo ukuthi hayi sisempini uSathane uhlasele la kulezilingo kumbe kulama test kulenhloliso ebuyayo asinqobeni sithembe uJehova izikhathi zonke asigijime lapha nozi sikhangele ihubo lika 141 uSamu 141 kulama verse ambalwa enzafuna sikukhangele ukuthi kanti vele umhlabeleli lapha ukhala ngani khangela uverse ngo3 4 lo 5 verse 3 Ngibekela umlindi womlomo wami o Jehova qaphela umnyango wezindebe zami ungayekeli inhliziyo yami ihugwe ngokubi ngingene ezenzweni ezimbi labantu abayizigangi mangingadli izibiliboco zabo. Lapha gatsheni kukhulunywa ngani lapha umthandazo kaPsalm 141 ungasukela kuverse ngo1 sicommente khona phana usiya kufika ku10 kulamazwi athathekisayo ukhala ngani lapha umhlabeleli umhlabeleli lapha ukhathazekile akukhulekelayo ngengaphakathi yakhe lengaphandle yakhe udinga ukuthi uNkulunkulu amsize alungisiswe kusukusela ngaphakathi kusiza ngaphandle ngoba uzakhulume la ngendaba yokuthi kufake amagede emlonyweni. Alright. I-problem siyakwazi ukuthi kuba khona abanye abantu abakhuluma amazwi ahlabayo. Okay. uDavid uyakuzwisisa ukuthi hayi uhlupho lolwana kalusuke emlonyweni kuphela. I-problem iqala enhlizweni. So nxa kulento uSathane adila layo uDavid afuna ukusilethela yona la inhliziyo yokuqala. Inhliziyo yokuqala. Yes. So ukunqoba isono kuba senhlizweni. Ukunqotshwa komuntu kuba ngaphi futhi enhlizweni yomuntu. Okay. Alright. Ukukhona esikutholayo ngomthandazo lo? Okunye engikutholileyo nginanzelela ukuthi lapha usesilingweni sokuthi aphile njengalabo ababi. Right. Njengalapha nasike sathinta ukuthi kwezinye izikhathi uyabona ngathi ukhanya ngazathi ukuphambuka entandweni kaNkulunkulu abanye sokubenziwe baba lezimota amaforo abanye kwabenza baba lezindlu ngendlela ezingalamlimo phakathi. Lapha sithola ukuthi uyakhala ukuthi la enqa umlimo engasamsizanga sengayecine ephila ngendlela yabantu ababi. So sidinga ukuthi ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu simethembe njalo siphile izimpilo ezixhumane lezulu ngoba kulula siphakathi kwempi enkulu okumangalisa ngabanye sokungamangalwa ngawe nxa uNkulunkulu engasakusiza. Hey madoda kumangalwe ngawe. Yes. Asikhangele uPsalm 1 verse 1
siqathanise lo Psalm 141 lo esike sambala uverse ngo4 u1 verse 1 indaba esijwayelele yes ithi Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemiyo endleleni yezoni, ongahlaliyo esihlalweni sabaklolodayo. right ungahlanganisa lo verse ngo4 kukhulunywa ngani la kuthini la kuthi ukuthi singabi lobudlelwano yini labantu ababi inhlobo uPsalms 1 verse 1 ukhuluma ngokuthi ngizwisisa ukuthi uthi singahlanganyeli kulokho kuba bayebekwenza. alright Uyabona ukuthi uJesu babem-accuse ukuthi udlala ezoni wenza ndala. Kodwa ayekwenza uJesu ukufinyelela abantu bonke. yes Ukuze abasindise. I-attitude okumele sibe layo ukuthi kasibe nobudlelwano labantu bonke. njalo Kodwa singaphatheki ezenzweni zabo. alright uverse ngo4 uPsalms kulethwa indaba yesono lapha thina vele sinjani kuyini okwenzakalayo kulezigaba ezintathu ezilethilwe lapha ukuthi umuntu azawone kuhamba njani lapha yes qalela nga Okay, okwakuqala inhliziyo usathane uyayidonsela ekoneni. alright Uyayenza ilangathelele ukona. okay Then osokulandela ke sokuyisenzo sokona. okay Nxa kungalandela isenzo sokona sokulandela isigaba sesithathu sokuvulela lazo zonke ezinye izinto okade ungazenzi. Ngenxa yokona lokhwana okwenzileyo sokuhle kube ngumfulo ogelezayo wezono zonke ezinye okade ungazenzi ozathi uqalisa ukuzenza. Kuze kwabekwa lapho ukuthi ngobhalile lapha ukuthi usuqalisa ukudlalani lezoni. yes So laphana uyabe ususenza lezinye izono okade ungazenzi. Okuyinto futhi esithola isinika isifundo kuGenesis chapter 3 isono singena. Sithola ukuthi uSathane wasebenzisa indlela efana nayo yokuthi uya-advertise ulutho so inhliziyo iluthande. Nxa inhliziyo siluthandile susenza into liyana. Nxa usuyenza into liyana kuphelele khona pha uyenza lokunye okade ungakwenzi. So yindlela uSathane asebenza ngayo. hey madoda ungakhayela uPsalm 141 khona pha kwezinye izikhathi indlela zabantu ababi zikhanya ngani ziyabhadala kuba ukuthi into inozi la angithi ubabone bephumelela zibeninozi angithi bengalaleli wena uvukele church wena ukhipha okwechumi lemnikelo uzigcinile into zingahamba angithi singakubalansa njani ukuthi kwesinye isikhathi indlela zababi zingani ziyaphumelelisa umuntu athini ubuyisithi hayi ukugcina umthetho uzabona uphumelela ukhuluma indawo emoya sikubona uphumeleli ulokhu uhamba ngenyawo wena ugcina umthetho kodwa bangagcini umthetho wakhona bephumelela singakuhlanganisa sikuthini sisize omunye okuvalley of decision olohlupho olunjalo ukuthi kanti ukukholwa kuyabhadala yini indaba esifuna ukuthi sike siyaddressela no Laphana njengoba ethintile ukuthi indaba leyi ukwamukela isono kwezinye isikhathi kuhamba ngama-stages. alright Kwezinye isikhathi siyabe sibonile. Lapha siyakhuthazwa ukuthi lanxa singabona ukuthi into yangikhona ngani inhle, isiphetho sayo kuyikufa. Ungananzelela izikhathi eziningi akumelanga size sicine sesamukela izinto ezimbi. Kulokunye okubi ugcine sokubona ngani ukuthi kuyasebenza ama-evil practices amanye aseyamukelekile ngendaba yokuthi isono siyasenza sicine singasaboni. The moment siqalisa ukuthi sisondelele khonapha ngenhliziyo zethu sesihambile. right Sicine sesikwamukela lathi sesisiba yingxenye either siyaba yingxenye kumbe becine lathi besithungamela ukuthi siphume entandweni kaNkulunkulu. Siyabonga nozothelelela ufuna ukuphendula umbuzo wami. Yes, thank you so much for that contribution. Kodwa bengifuna ukuthi ngingezele kunozo ukuthi iyo lawa ufuna ukuphendula umbuzo wami. Ngizawuphendula kodwa
ubusithini ke nje umbuzo kodwa ngithe indaba babi bengani bayaphumelisa ukubalansa njani. Yiyo indaba eyayikhalisa uAsaph Psalm 73. uAsaph ke nje wabhala le okay. Wayesithi uyazibuza la ukuthi bakithi abagulelwa akabaguli kuyabahambela. Yeah, ngokubonakala kwezinto kuyabe kunjalo even ngalezi insuku. Kunjani? Mana ke umbuzo ukuphendula umbuzo wakho ukuthi ngizwisisa ukuthi number 1 kumele sikubalance sithi sikhangela i-bigger picture kunjani khonapho. Number 2 kulo mfanekiso engifisa ukuthi siwusebenzise ukuzwisisa intole kodwa ngifuna ukuthi ubeke kuhle ukuthi njengafunde i-quotation u-Ellen G. White akhuluma khona ngokuthi lapho singeniswe emlilweni ukuze sihlolwe. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyabebona olunye ulutho kwenzenjani olulesisindo kimi abe sevuma ukuthi ngingene emlilweni ukuze konke lokho okunye kutshe kusale that. Alright. So ngizama ukubalance ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungani ngiyahlupheka kungani ngehlelwa izilingo kokuphela mina ngimkhonza uNkulunkulu kodwa ngicabanga khona ukuthi akakho ngathathi litshe elingela lutho alifake emlilweni. Kunjani? Ngicela ukuzama ukuphendula lapha. Mina indlela ezwisisa ngayo abantu ababi emehlweni abakhangeleyo kukhanya sengazathi baphumelele kodwa eqinisweni sibisibila kulabantu abadubekayo njengabantu bona ba. Alright. Ngoba siyazizwa ezinye indaba unjengokuthi umuntu ulendlu enhle but ubuthongo kabutholi uphumelele nga udrive imoto enhle but kulokunye okumunye igazi mhlawumbe okumnamatheleyo kusemhlanje. So mina indlela enzwisisa ngayo ukuphumelela kuphela okunika umuntu ukuthula kuNkulunkulu. At the same time nxa sesikhangela umuntu ongumKristu ongaphumelelanga singakhohlwa ukuthi phela sisempini. Yes. Usathane uyabefuna ukuthi kukhanya sengazathi kuye ngapha kuyabhadala. Right. uJesu akubhadala. Right. Wasisendabeni yokubhadala. Yeah. Sike sikhangela indawo yokubhadala lelo sile. Kuyabhadala yini vele kwinto wethu lokho esikwenzayo lokho sihlobo esithandekayo. Asikhangele ihubo lika 1 Psalms 1 verse 1 to 3 ngakhangela kumbe 2 to 3 Psalm 1 verse 1 to 3 maybe from verse 1 that it makes sense esilokho verse 1 to 3. Yes. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Right. Ongemiyo endleleni yezoni. Ongahlaliyo esihlalweni sabaklolodayo. Kodwa ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Futhi unakana ngomthetho wakhe imini lobusuku. Unjengesihlahla esihlanyelwe emfuleni yamanzi, esithela izithelo zaso ngesikhathi saso, ohlamvu laso kalibuni, konke akwenzayo kuyaphumelela. Hey madoda. 128 verse 2 lo 3. Nansi indaba. Okuthiwa ubusisiwe ngumuntu onjani. Ngasibaleli 128 verse 2 lo 3. Ithini iBhayibheli? Liza kudla izithelo zomsebenzi wenu. Izibusiso lokuphumelela kuzakuba ngokwenu. Umkakho wesifazana uzakuba njengevini elithela kakhulu phakathi kwendlu yakho. Amadodana akho azakuba njengamahlumela eoliva esetafuleni yakho. Hey, singabala emakhaya lapho lathi balaleli uPsalm 112 verse 1 to 9. Zibusiso bani esizitshelwayo lapha kulabo abamesabayo uJehova? Kuthiwa kulezibusiso kulabo abalalelayo. Kuyabhadala yini ukulandela kumbe ukugcina imiyalo kaJehova? Yes. Mina ngiyabonga amaforo ngesifundo lesi ngoba amavesi lawa asitshela ukuthi iye kuyabhadala. Yeah. Izikhathi eziningi abantu sesithiya uNkulunkulu ukuthi athi icheche yakho lethi umlimo wakho lakubhadala lokho kade wamlandi but ilizwi likamlimi lesinye isiqiniseko ukuthi uyabhadala and kuthe okokuqala wena uzaphumelela. Right. Number 2 uzaba lokuthula. Number 3 ngudobhileyo ukuthi wena uzanotha ngoba kuthe wealth
and riches and kuthi ukuthi ngapha sibili sikhona apha siphila impilo ngoba kwesinye isikhathi lathi uNkulunkulu wethu siyamisrepresent kunjani kungani ujonga ukuthi lapha sisafe kungani yipassport esiyangena ngayo ngalayo uNkulunkulu vele uthe ngizalibusisa even ekubu Israel eGibhite emselizweni lesithembiso ngale ubisi la ku temporal life uNkulunkulu asinike yona kulezibusiso zonke zesengizibalisile ngizidobhileyo uNkulunkulu athembisa ukusinika zona. Hey madoda. Kuyabhadala lo. Kuyabhadala. Mina ngithathe kusengu verse 2 uthi lizakudla izithelo zomsebenzi wenu. Izikhathi eziningi siyabe sesifuna izinto eziphonga ukuya kalula nje. Kodwa lapha esisebenze khona kasisoze sasebenzela amahara. uNkulunkulu uzabusisa kube lezithelo. Izikhathi eziningi siyabe sifuna ukuthi uNkulunkulu sibe samukela singazange sasebenza. Hey. Katsheni. Kuthiwa kupheleli la indaba lezi ezibusiso. Ngithabe kakhulu ukuthi mhlobo kwawo ithinta indaba le. Singapha kwelanga ukuthi sinje bathi sibusiswe. Kulantu aphunga ukuhawulana livangeli ukuhawula lele. Hayi livangeli sikhonza uJehova okaDeuteronomy 28 othi asomisila thina singamakhanda. Uyabusisa uyithintile ukuthi singamisrepresent uJehova. U128 uletha okuthiwa ngama i-messianic kingdom ukuthi hayi sesingale uJesu futhi uzakuza asibusise akupheleli khona la ungayihlanganisa indaba leyo ukhangele indaba ekuMateyu 26 verse 29 dosambulo 21 iyasivezela mina ukuthi akupheleli khona la kuyini okunye sikuthenjisiwe esizakuthola ngale kwela kulokunengi uNkulunkulu asithembise khona into enkulu kakhulu impilo engapheliyo nxa kulento kathesi stress abantu ukuthi bazakufa lokuthi uzafelwa into le iyahlupha abantu kakhulu lokugula izinto zonke zona lezi ezenzakalayo so impilo engapheliyo engasoze yaba lezi inhlupho zonke zesikhathaza emhlabeni ingokunye uNkulunkulu asithembise khona iphakade yonke sesisindisiwe bengifuna ukukhuluma futhi elder wami Maforo ngokuthi kuyabhadala ukukhonza uNkulunkulu ungafaka umuntu omutsha okhonzayo omlalelayo uNkulunkulu la bonke mhlawumbe bele 15 years kumbe ngithi 18 years ufake lo ngakhonziyo nathi njengo uzathi uzacabanga ukuthi engxenye lwana ule 40 years ongakhonziyo lwana so kulezinye izibusiso esingaziboniyo ezibambekayo ngoba esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngezibusiso into ebuye emuntwini imali lenotho kodwa ke kuyabhadala ungafuna ukuyilandelela imithetho one by one liyana ukhangela ukuthi lapha sithola sibusiso bani hayi ukulalela uNkulunkulu lokukhonza uNkulunkulu kuyabhadala kuyabhadala isiphambano sisinceda ngani ukuthi sizisise ungasisusa isiphambano impilo leyi isalile sensini impilo leyi esiphilayo mhlo impilo ukususa isiphambano entweni yonke mhlobo kufana lokususa ilanga esibhakabhakeni umhlaba uhlube ngumnyama so isiphambano siyasinika ngoJesu uNkulunkulu izibusiso zonke ezangapha kwelanga sizivuza ngenxa yesiphambano yes so ama blessings wonke a temporal la eternal ahlala phakade ladlulayo siwazuza ngenxa yalokho uNkulunkulu asenzele khona ngoJesu so yikho kumele impilo yethu emfitshane iyale isiya kuJesu ukuze samukeliswe lezi izibusiso madoda cine ngalombuzo kuyavuma yini sihlobo zami ukuthi sibe lentokozo sibe lempumelelo sibe lenhlala kahle singayikhethanga inhlakanipho leyana kuyavuma akuvumi ngike ngakuthinta akuvumi ukuba lentokozo lokuthula nxa ungamkhethanga uJesu ngoba izinto zona lezi ezisinika ukuthokoza isikhathi esiningi kusicina sesisekukhaleni lekufeni so okwakosathane kusinika intokozo yesikhathi esifitshane ubusuhlupheki isikhathi eside so ukuthula kweqiniso lentokozo yeqiniso itholakala kuphela kuJesu siyabonga ngalawo mazwi Nozi mina nginanzelela ukuthi nxa singakudinga lokhu kuhlakanipha
Uyasilethela le happiness esiyifunayo, ukuthokozesa ukufunayo esikugwilelayo. Kuphela singakuthola nxa singalangazelela i-wisdom yona lesithola kuNkulunkulu. Yes, mhlobo mazwakho kuyavuma yini ukuthi kuphileke singela nhlakanipho yokulunga? Umhlaba upresenta khonokho kodwa eqinisweni kakuvumi. Isifundo sesisixoxile siyaveza ukuthi siyayidinga inhlakanipho yokuphila impilo yokulunga. Mina ngifisa ukuthi ngitshiyele lokho abalaleli ukuthi uJohn 3:16 yena ngokwakhe usinika isithembiso sokuthi nxa uJesu weza ukusifela kule mpilo ephakade esiyithenjisiwe. Kumalanga ethu amafitshane esiwaphiweyo kuplanet Earth ukuthi egcwele inyembezi, egcwele ubuhlungu, egcweleni, kasilungiseleleni iphakade. Asilungiseleni iphakade ngoba impilo yethu kayipheleli kulobu bufitshane esibuphiwe, kule phakade uNkulunkulu asilungisele yona. So kasizuzeni inhlakanipho, kuzabuya intokozo. Hey, ake sifundeni ukumdinga uJehova esafunyanwa. Sihlobo ezithandekayo, indaba ebesiletha yikuthi kuyabhadala ukukhetha inhlakanipho. Ukukhetha uJesu kuyabhadala. Uyifitizele okagatsheni ubani umthetho kaJehova ungayigcina kuphela uphila impilo engcono. Ohlonipha uyihlolo nyoko uze insuku zakho zande ezweni. Sihlobo ezithandekayo, kuyasibhadala. Sithanda ukubonga ithuba esibelalo sivezelwa lapha ukubana uJehova ngamahubo ufuna sifunde ukuthile, sikhethe inhlakanipho. Izwi lithi lona ukumesaba uJehova kuyikuqala kokuhlakanipha. Simkhetheni uJehova sihambe ngaye laye. Ungabala ibhuku Steps to Christ upage 118 uyasilethela iquotation emnandi asibaleni ngemakhaya lapho esikhona ukubana ukukhetha uJehova kumbe siyambonga uJehova ngompikitsha kumbe akucombileyo wakuletha kithi ngoJesu ngalokho akwenzele khona kusuka kukaJesu esuka echiya isihlalo sikaBaba siza khona lapha wagqokiswa ihumanity kuzosindisa mina la kwaveza uthando lwakhe wakuveza ukuthi kuyaphileka kuyavuma ukuthi siphile kuona lo mhlaba. Sihlobo ezithandekayo siyalinxusa ukubana siqhubeke sisezifundweni kuvike lizayo sizabe sikhangele ulesson ngu9 sisitsho ukubana ubusisiwe oza ngegama lenkosi. Lapho esikhona asikhululekeni sihlobo ezithandekayo sibuze imbuzo thina sibukela ku YouTube singabuza imbuzo sifake imbuzo khona pha sincediseke siphendulwe sikhule kwakomoya statisheni sona lesi sifundo. Umlimo lomusa ngana ngaba lathi sacela mfowethu ugatsheni uza kusivalela ngomthandazo. Siyakhuleka baba othandekayo osezulwini, sithanda ukubonga ngesifundo esilamandla esesifikile phakathi kwethu esikukhulekelayo ukuthi umoya oyingcwele asifitizele kithi, asifitizele labo bonke abaza kusibukela labazasilalela. Esikucelayo ukuthi izimilo zethu ziguqulwe sifanane lo Jesu masinyane nxa uzayo uzothatha ibandla lakho. Sicela wonke umuntu ozakuzwa lesi sifundo abe khona ekhaya ezulwini ngoJesu siyakhuleka, amen. Amen.